Omonchumo ligerelia na ukwanira ndonsia sobereta se marogoba yabono ne chinga kichirana nengo kwalgania semesa ya Amayia nyarego kumanyigati yari twabereto okwarganira korwa semambia yalengentambe oika chinse chigabono chiyabono marogoba litukerigeria Jumatatu tariki 25 omutinyo mutangani omwaka bw'ekiri bubere na 24 na mangabere ka okolekana seribo ngo chikogo sansamuranira inyirabono litokubwatsana nere korwa somono bw'imanyereryo igakoro kwa Joshua Auta iritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Nigo togo chaka Ensa Eyemo yabono margoba a sorboti rumuru abaru kwalgani wanandemo Stevena ekerokelianke mokrochinse mochirichanya nkongo ya sabirobo konyi gochia so mwanobo oyubono berega bwate enkoro asenkoro yaye nigo nonyena bobate biribuna maiga yoko iborwa ka bwato muchando yobono kumwire nyagetari yabero muchando kobwatakana no kobora kweni bekero yaganiria basamaria bajawesokya elyo gosira enke yorobo Churwa senchira yoboikirano. Nigo toko manyoro mwana klo nyamwamuka bwato mogoka sogotiena kwaye asekolenda baiboli baye babwate birengereri no mugano mwetambe igoro yaye. Oko iboru kwayo mwana klo Erika senyagetari ya kisi rifaro nigo kwarogo kongoko babwato bolitobo nene obubwa vetererating inanyare kubarwa obuna kwerera Ndizi TV. Umutenyukane isariki nyuma koita nena munyorete gwitira CS nende ngokera sambi muna sincho ko ngumwanu omochengo bokonyoro omwana mutangi nigo beta segekegeke okoba klo atagete gutwara bokongu bwokweyana okumaiga yoboringo oli bwanyagetari gokoruba getia bwato mochando bwengora asenkoro yaye agachaka agutwara rikubona akugira murabutuko ebe bokendu ebo mugaso oseberiberera botuko ere akugira murana chietwe era akugira murabaka cyanga cyakenda pi ngateke jukumu yogotaka komanyanga ninki kiali omwana nalia munyagitari andetinga utakeire oriyo mo cardiologist waka x-ray tokanyora agatete munyagitari agatete umwana abwate ngore ye masenkoro asomoyo Bondo gasinyo kimwana konyore ngore masomoyo nende twamenyorete biye kunomenya bitari bataratetei umwana bate shidende yonsi korengana nobo semia babamanyi benkoro omwana klo nigaganiri gokorerwa bobali bwenkoro elindabe buya nonye nabo nigo yabeiregetira ase amateye goisanekie ni beganeiri asebono bwato kuborioko asaba samaria baya na nyuma liogo ngakitoramwe engorete kunyara gusigika goike koruru corrections so my husband nere breadwinner nyumba goikali gichwese mwanto mwanya guchiranya gitari na nyumba goikatoragire nere ntu ikatwakane so bono karato te at surgery ona nabatetenga we have to raise more than $1 million. I was very upset but the rende bono chibase chine chinyinge tinko nyara kunyara ko raise so I've been struggling bono na kinkunda nyore chipesa nyore well wishers bari barankonya and then to ndore go so mwana onateme ko bweniwa according ni problem we ogosaba kwana ba minto ninga munyare gonsira bakia sama bira Yesu kerikende gyonse muntara atware muguko ngo basororo myo minto ngo sorayo mungna yo mugaka ubata obana nyumba nekero mwana arware nyumba no meto obobo gutwara nyumba turi gutwara marembe mbakenga kiri mwana yako wena aiga na senka ya baibori baklo nyamwamu oyigwekera bono obwato mwaka oyomo nemetinye 3 kulende kurana okwerera kwa baibori baye niganyarira ko bakagwetera obokongo obonge sana gwetera oburoire buri abwate obuya betererie ngakientambya kunyara komenyerere samario go kulende ikikiganeri no mwana nyara okoredo obobali bwenkoro buganeti chibesa chietanetie milioni yemo asogo saba kwabona ase bali bonse babali chinsafu ne chiga kunyara kobasira kwene kibuno mochando nyarire ko baru
werororo kuripoti rita seni kia Ndizi TV kurwa iga sensi ya Nyankonkwe gutuka ime county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven Mbiya muno mulikito Ndemo Steven asorobochi rwa senchira yobo ikrano kwegena buno mwano yo na chikonyora obokonyi go tigana noroboti rutumulekera mangana rengete na siasa etureti ya bagaka korwa sensemo ya Bosamaro boigere wodi ya Bosamaro yego toka imyanya chogochoga se county ya Nyamira ni go baba kumubekere gutwa oyo kuligia ekerogo kyobo jumbe ase bunga ya West Mogirango Rogers Moturi oyo bono bakobekere guturi tukulia rero asaba kagoteba nachi kuligereria mange anene ogokinia chisemi omulikito kurwa se county ya Nyamira Jobu Maangi na roboti rwa senchira yobo ikrano etureti abagaka korwa soro sagero Bosamaro mbabekera oyoralidie ganga yaye yokorwanererekero kyobo bunge bwa West Mogirango wetera ODM Rogers Moturi egutwa asensemo ya nyachogochogo kama wapeguru totebega twandikirire toyedoke bogi nyachogochogo declaration aya mbalenga banjire boyiga mangana naso maboyiga ngatokol declaration iye Bamusabera Amayia aseganga yaye yogo chikorwanerera ekero kyobo bunge bwa West Mogirango asobocholi obonene bwo mwakoyo erega twabekire nago eti twensi togoteba omwana oyo Rogers oyo bwerure gokorera aba West Mogirango emeremo yobo chumbe egati abagaka baikirana ensameyo mbamotogia buno murayo rachikoreta amagenderero nagusaba bamenyi bensemeyo komoa okoboko asobochori obonene bono West Mogirango yonsi pi akaroto buate te buya kor Bosamaro no toroja ase Rogers moyo mbito buate bono iga obo kene bwa magana boringa iga kitera gatopagwa ekaroki otoirete yega toketigarde gasinini nechinsa chinsa kitigarde umana narigere iriga kurwese umweshimiwa wocha arwo ndorara umweshimiwa ngabunere kabe bunere bwatsimbaratero cyaye West Mogirango ebe West Mogirango iritu amanyete pashel dieta yande Rogers Moturi narwa eirago chikoreta amagenderero una okwaga chachipara nagokinia ekerengo gechisemi egati amagenderero ande arachigokorera abamenyi ba West Mogirango igekerango chakosobo gambiobo etocha kubwatirana n'abantu baminto ba West Mogirango torosi chisukuru cheito torra abana chintakana gaki abantu baminto monganjira kera nabero mochumbe mbaye chiri bubere mongelibaga nsomi entakana bakenere bo muntu nasaba abamenyi ba West Mogirango kumubwatesia asobochori obonene bwo mwakoyo bochakera boniga West Mogirango ngogendera kubwatia amangana mwakwanirega iga bia mono sana Nyasaye abalende naande nkubasabase mokogenda mogende muchake ku Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbiya muno mulikito Job Maangi kurwase county ya Nyamira sorobochi rwa senchira ayobo ikiranu go tigana nere Job Maangi boy go to tigane asamangana lengete na siasa kolende oyo koligia ikiroko kyobo jumbe kurwase bunga ya kitucha cha North Western kiama kia ODM Jeffrey ya Sanyo ni gobono eso kirina gote abuna tabwatibwa mate bonde bwensi anaso boibi bwabo oboibi na boigo boiti bwabo kolekana CNC mo yomugambye sub location ya Lioma maiga yomugambye vansi obegi konyara goitwa kolengana ne chinkwana ni goya tebekanta buna igabantu batamanyiri baigeta senka yomoko yomugambye bo ngabwa
abasemono babaite bakoleta chiburaburu maiga yogotebekani baibete shiringi chiribwe 55 kurwa sensemeyo kolengana robot ni gotebekana buna iga bakageru abu batebete go batumitu na sanyo egentore na basanya atebire buna tabwatibwa mote munde bwansi ase bikora usege kolekyo kiabeto kiokolekana a sensemeyo nigo chinga kiechi sanya nyarega kubulia serikali kone kibuna nkwango yerobotuke elikumanya abakagerwa banyarete gwikirania obwibyobu ase ensemeyo yalioma abantu bakite ase chief ukansobeli uyonge tu ekabagenda waje bakalanga n'abakuliya kibese bali anyumu mbwa kutuye mu mayo Mswati yabayiba kama kochi direct ndimambia yo banamuteria na driver yane wake sini sibale muna batolete omwana obo ne derasi bakibese ayo shopping ono ese muntu Mswati abatende bibingi kama yera ni ngakole tati korona abantu n'abantu bakopana manare urimo asenyi bategete ko ibibazo cyo urimo kurusara kimanyitire eskino abantu tumiriye bari hano bande to singana bo sisiasa baza bibiga na ninge natumira bakora kidali mawanda cyara asa abantu bonse bakoye family inge nabakonye temo ko muri kwese yana tebese ese family yonse aba bari badire n'abakoraka amamamu mabo n'omwana wakabali basi Loret Moy na y'umugirande fils nago tigana norobochuru moncho muligade bono twambuke goika ase chinse mochinde ni gobono abamenyekuru ase county ya Nakuru barokane kwe murungani mono kolengana n'injira basubati kura senseme yo bagendrete kunirigwa aniga gocha inse ye wike mo abasubati batano ni gobato kire baitire bakwete asensemo ya mawanga yo gotoka ase county ya Nakuru ni gobate birubunege kole kyo ni go kagendrete kole toko gosoko nego cha samenyi benseme yo okuboli kwabo ni go bategelete goichana na seki na basubati bako bagoitwa na gotachirunse asenseme ya mawanga iyo gotoka se county ya Nakuru. Peter woman, what will happen next? Do we have some hata watoto wakipita pale na ogopanga sana kwanza ikifika saa 9 I'm a very alert lady na kuanga hapo stand right kwa gate nikisikiliza watoto wapite. Kwa nini wa mama? Kwa nini ni wa mama tu wanauliwa? Tuko na uchungu. In fact leo asubuhi my daughter aliniambia mama usiniache kwa sababu nitauliwa. Watoto wetu wako na uoga kwa sababu ya hao criminal. Hakika tukisaidiana tutasafisha hii eneo. Na tunahitaji kujitolea kwa kila mmoja wetu. Bila kulaumiana, bila kuwekeleana lawama, tutafute tujue ni information gani imepeanwa kwetu hatujashughulikia. If you are the one causing our community this misery, we shall come for you in person. Na nyinyi pia community niwaambie, mkiona mhalifu hapana, don't protect a criminal. Kuna mimi hata sijui tunaongea masaa mingi ya nini. The first thing that needs to happen tomorrow by saa 2 wekeni polisi. Nigo chinga kyochobo tukeme bogendrete likonyara kumanyambari babere bagwikirania ebikole binga binebya asensemeyo omwaziri w'obolindweme Dr. Fred Matiang'i ni gaika asensemeyo nagote yabuna bachakiro botukyobo tinde likonyara kumanyambari bagendrete gwikira n'obusaria n'ebikole by'oboiti ase county ya Nakuru anasensemo ya mawanga gwikiraboni gabantu 25 na babere nigo babekiru byara asoko kagerwa aso ikirania bikoro binga bine bino nabo nige kyombe kemo kemanyekanete buna genge la confirm gikagerwa ikirania bo ebikoro binga bine byo abo asobo tukeme bwacha kire kolengana na Matiang'i ka ukwana kurwa sensemeyo nigatebire buna abanyanyimbo mbachikobeke kambia sensemeyo erikone kibuna abakageru bonsi nkobe kubale byara na kwirania omulembe asensemeyo ya Nakuru.
We arrived, though we found when members of the public had already taken the law into their hands by subjecting the two suspects to mob injustice. And we are going to stay on that situation in Nakuru until we conclude it successfully, I must say, by getting hold of all the members of that gang and wiping it out. That's our objective. Nagotigana na yubo igotomulekera mangana siasa ekera togo chakana homo bwazimio wani Kenya obagenda n'ekikambeni kyabo ase county ya Garissa ase litukulelero bakoro wano muraiweke mageodi Raila Odinga na boigano mokonya Martha Karua ni gobate yauna babekire merobeli boikirano kwane kibuna nguchu bale kurwa bokoreri boisaine gochia sense ya Kenya omulikito Everino Sero noroboti rwa senchira yobikirano rituko nigo ryasweria kabere asaba bwatani bobomo bwa Azimio One Kenya gweyakire koko imeye county ya Garissa. Omoirurukia bendera yobomo bwa Azimio Raila Odinga uyora siasa chiobomo bo asensemeyo nigabaliera bamenyi bagarise ira yogo chagokora makongu au ayoba wetera asensemeyo erikorenda obogima bwa Kenya. Msemba tunataka kuona kama wenyeji wa eneo hii wanapata fursa ya kwenda katika vituo vya walimu wafundishe kama walimu. Tunafanya kitu inaitwa affirmative action hapa. Hata tukileta hata grade ya chini waende wafundishwe kama walimu, ili kuwe na walimu wa kutosha hapa katika mashule. Korengana no mokonyo Raila Martha Karua okorosi wa wechpara amache uchumi abasai konyorwa soko ewa mabagaye meremo na rara chikoligererwa mono na koigarani wa nobomo bwa Azimio One Kenya. Uchumi utainuka uwafikie hapa Bura. Barabara zenu zitatengenezwa, maji itatengenezwa na usalama utarudi hapa kwenu. Mimi nawaomba tuwe na utulivu na tupigie kura kwa baba na mama. Serikali ya baba iko na mipango ya kuona ya kwamba vijana wetu watapata na ajira maisha yao inuke. Chinga kiechioni gabara yabo bateba bune serikali yego chia koruororo nigetara kora magendro andonsi asibaine kyango chego kora mangana yobo kurumi na koreta magendro imeyense ya Kenya. Walisema ati kila mwaka kazi milioni 1. Mliona hizo kazi? Mliona? Ati wanajenga stadium ya kisasa katika kila county. Mmeona? Mmeona? Nikiwa nyuma ya baba hatutacheka au kucheza na wafisadi. Ile pesa yenu inachukuliwa na watu wanajifanya matajiri, yote tutafunga hizo mifereji. Ababwatani bande bobomo bwa Azimio One Kenya nene korwa sensemeyo nigo bamwakira Raila koko na goteba nere baregenete orachi kubaretera maunchorerio asensemeyo. Kwa safari hii baba, kura yako nafikiri iko tayari, na tangu mbele tulikuwa na wewe na tuko na serikali. Walimu wanaandikwa, wanatoka down Kenya, wanaandikwa, ukikaa miezi 3 wanapatiwa transfer. Wanaandikwa, wanapatiwa transfer. Mheshimiwa, tunakuomba na tunajua kazi wewe utafanya. Hiyo ndio kitu ambaye tunataka utusaidie. Abara yaboni go batarira chinsemo chia masalani Bura dadabwe gatie chinde chinyinke asibaganya kubwatsiwa asobochori borebosyo ububorobeire gokorekana chitariki kianda cyo mutenyo 5 na 3 omwako yoiga koripoteri gataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono mulikito Everino Sero hasoro boti rwa senchira yobo ikirano go tigana na Everino Sero tumena na Frida Kerubo oyogo tumanyi buno mugavana we county ya Kakamega wikiri fompeto paranya ni gaganda tinichi kambeni chia ya se county ya Kakamega asoku mwakireko kumurai wiki ama kia ODM Raila Odinga anana sobo chori bonene wuli bosi boti rwa senchira yobo ikirano. Obomo bwa Azimio la Umoja nigo bogendete gwiyakira ekoko erinde kwene kwibuna abanyorere chikura chia bene ase chinsemo chiri chia Western. Bakorawa no mugavana Okakamega Wycliffe Oparanya niga basabire abamenyi benseme yoko mochora Raila Odinga buno morai ogatano bwense. Raila ameangalia mama kwa sababu mama ndio wengi katika nchi hii, na akasema namba 2 yake awe mama Martha Karua. Na mama, najua wamama wengi hapa Kakamega wanapata shida
Wale unaona wengi wanakuja kwa uhusiano ati bwana yangu amekufa, wale ndugu ya bwana yangu wamenifukuza na watoto nirudi kwetu. Gakubwaterana na baraibande korwa ase obomo bwa Azimio la Umoja nigo paranyatebire buna Raila nigo abangete gokora amaonchereri amaya ase ense ya Kenya anene mono ase ogokonya abatakana boigo ababoraka. Raila amesema mambo ya maji atashirikiana na serikali za kaunti kuona ya kwamba maji iko kwa kila nyumba ya mtu. Kwa sababu unajua ile pesa inakuja kwa kaunti ni chache. Lakini anasema pia hizo pesa za kaunti zitakuja 35% kutoka kwa 15%. Na amesema wale jamii hawajiwezi watakuwa kila mwezi wanapata 6,000. Natambua Raila Amolo Odinga kwa sababu yeye amejali sana mambo ya mama. Amechagua mama yetu the Iron Lady Martha Karua kama deputy wake. Nigo bono amomochiri omoraibikia magia ANC Musalia Mudavadi asogote babuna Western nigo yeigekirwe na Kenya Kwanza Alliance. Sema Mudavadi na Western wamekolezi walio miaka mingi. Miaka mingi kabisa. Ungejua vile Kaliwala alikuwa anaongea kwa Ruto, ungekaa pamoja. Hao wamepeleka fimbo zao pale. Wakaanza kuomba pesa huko. Sasa Ruto amewaambia Musalia, Wetangula na Malala, sasa raundi hii nataka mniletee walili ya 70%. Yes, na tuambie wale wamepewa 70% kwamba watalipa deni ya wenyewe. 70% haiko hapa Musala. Yale watu ambao wako hapa Musala ni watu wa baba, si ndio? Ngapi wanakubali kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 watapatia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura? Nyinyi wote mkipatia Raila kura tutasema asante. Hiyo pande nyingine ya Kenya Kusha wanasema wapeane 70% ndio wapate 30%. Na mimi nimetembea Kakamega County. Kwa maana nyinyi mnajua mahali serikali inaenda. Na Raila anamwekea vitu mzuri. Na mimi nilikuwa na operanya jana tayari anapanga mipango. Frida Kerubo, Ndizi TV. Wanchumu ulikirenyera bono ligogendete gotengera Ndizi TV obonsubu mugusina bogotobwati agwetera sensemeria mitandao semu ya Facebook Ndizi TV News abinga semeria YouTube ganda gotobwati bono Ndizi TV News buno tokogendromo tumokomoke ekarokeli bono moroche oyo minto gaiga kurwa sensemo yechi gosor Victor Obangi Vincent Onyanja weekend ningia linge intingu kabisa chigosori au chikagosoriwa abantu bakagenda safari rally ngana narabwa safari rally lakini ayundo liko nyakwanda tiatoyenye etayare kwalire macho mulige toyo kimenyero tokoyera ningo manyali agendrete. Tariki ya 25 na yuru mwanchu motegalinga kenengo kwaligania semesa yechigosori ngomanya ali akorekane ko rwe weekend ile tariana Victor Sultan noibu bangi tuko chakira ase ebiminano bya NSL gose National Super League ebyo bya betetenseri tukoregoro CBT au korindeke minano tukomorekera negati ye timu ya Mara Sugar amona Fortune Sacco abo bayikoretwe asenka gose Mara Sugar bayikoretwe asegeti kyabagyanka kya Mara Sugar Green Stadium chigoli bere ase mashabiki au mbaikaranete ase gosori eyo otebanga nonya baitetwe nka mbali no kwegena nga ase gosori egocha mbachiko irobobwi.
Hatutaki